au da so an ko an tan shi san wan goni bi na resati na di mes explication do ro cliché ni do pour que cliché do wa jabi fan do re ben quoi bon galon tige mo mi galon tige wa cliché na ga gale bon an mo mi jaba fana ni jaba o fana ga cliché jaba ni lai mo bi jaba kana ni ga cliché ni ba ka ti ni au da so mi ko an tan shi bon ni fait cliché ga ni to we ni tige ni gese wo gese we zengene gese we jabi gese wala olu saba quoi to we ni tige ni cliché ga abi jabi bolo enku bon mo bi jaba ni mi ani lai bon ani fan do fana be abi ga to muso fana quoi mo bi da do muso la ene idala kan ati fen quoi fana wala quoi mi fo kuma mi fo parce que mo ko chama absa ga do wa ke wa fo wa mai kan ne kishin be ga wallahi an sura mo bere bolo an dalun be soro le bolo bon mi ga di mo ma ko na jeli ala pour que ka mo nye quoi ok parce que sisan mo ko chara mo ko waro mi na fula mo tinye bon yen mi dalun fondi kan page créer youtube ga be yere de men quoi dans so am ko tan shi am won na dingere le machi amari jalo dans so am ko tan shi am won goni le guide machine wa oro kelen ko fere satu bina ka wari yalama ka wa bi papier wen fami jaga yalama wari o le satu bin ko fe a boni a partage bien be ga so an ko tan shi am won goni